Mae'n amser nawr, mae Cymraeg chi yn wibbly-wobbly, mae Cymraeg chi fel jelly, hynny, ydych chi'n gwybod Cymraeg, mae'n amser i hoelio, to nail down, hoelio y jelly i lawr. A beth dyn ni'n mynd i wneud bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar y presennol, the present tense, things which are happening now, y dyfodol, the future tense, what will be happening in the future, ac un o'r gorffennol, y perffaith. That's the have tense. So, I have done something. Na I ddechrau gyda'r dis yma. A gyda'r dis, mae 6 rhif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ac os ydych chi'n edrych ar hwn, mewn gwirionedd, mae yna 6 patrwm. Patrwm. Okay, so we've got 6 patterns away. So, E is number 1, T, rhif 2, E a he, exactly the same, my, so that's rhif 3, we is rhif 4, chi is rhif 5, nhw, them, ydi rhif 6. So you've got those, rhif 5 gyda pob un. It's, so os dwi, newn ni neud gyda'n gilydd, na i neud gyda'r dis mawr. So newn ni ddechrau gyda'r presennol. Start with the presennol. Na, gyda'r presennol. Felly, os ydw i'n taflu dis, mae'n dweud 5. Right? So 5 ydi chi. So, if we take a verb, we stick the same verb. Dywyswch un o'r berfau. Any one of these verbs sydd ar y wal. Dywyswch un ohonyn nhw. Nofio. Nofio. So, os ydych chi'n dweud, rhif 5 ydi chi. So, ydych chi'n dweud, dych chi'n nofio. Dych chi'n nofio. Yn sticio gyda nofio. So, dych chi'n nofio. Dych chi'n nofio. You are swimming. Dych chi'n nofio. Yeah? So, dyma ni. Dych chi'n nofio. You are swimming, neu you swim. Right? Pedwar ydi... Ni, us, ni. Felly, ni, so we are swimming ydi... Dyn ni'n nofio. Ysgwysodwch fi. Ie? Pam pedwar? Achos... 1, 2, 3... 4, 5, 6. 3 ydi him and her. Okay. Third person singular. 1, 2, 3. 4 ydi ni. Ni, us, ni. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, right? Gyn ni weld nawr. 5. Dyn ni wneud 5. Dyma ni gael 1. So, dwi'n nofio. Dwi'n nofio. I'm swimming. Dwi'n nofio. Dwi'n nofio. Okay? 5. Na ddim eisiau 5 eto. 1 eto. Right, okay. 3. So, Mae hi nofio. Mae hi'n nofio. So, mae e'n nofio. Mae hi'n nofio, mae hi'n nofio. So, mae hi. That's the third person singular. Okay, I'm going to just have to ask you just once. I'm going to write it down in English. Right. Otherwise, I'm going to lose pace from now on. Right. So it's I. Pen, just a sec. Yeah. You. Him. Her. Us. You. We. Thank you. Yeah. One more time. Unwaith eto, dwi, so I, you, him, her, us, you, them. Technically it's we. But We, yeah. Right. We won't point that out. Yeah? What's technically... Well, it's we rather than us, but don't worry about it. Right, felly, unwaith eto, os dwi jyst yn dangos sut mae hyn yn gweithio. Right, so 5 ydi chi. So you are... Let's choose another verb. Berf arall. Choose another verb. Berf arall. Edrych. Okay, so looking. Edrych. So you are looking. You're looking nice tonight, darling. So how would you say that? Health and safety. Dych chi'n edrych yn neis. Dych chi'n edrych yn neis. Heno. Dych chi'n edrych yn neis heno. Dych chi'n edrych yn neis heno. Iawn, okay.